Maabitha a borithi ni mambikite firigisheni ya gwethana na mbũri itanyihiire 400 iria ciakorirwo ikĩiywo mũthia-inĩ wa kiumia na andũ arĩa marekũĩrwo gũkorwo methaiite na matharaita na kũhithũkĩra rũnyanjara rwa Kimanjo. Nginyagia rĩu mbũri 100 nĩ cihithũkĩtio mwena-inĩ wa Wamba kaunti-inĩ ya Thamburu, aikari magĩteta nĩ kĩrĩa marauga mbatũni ĩno nĩ manyamarĩtie na njĩra nene ona gũkungia wara maabitha a borithi. Kwa kabisa ukiangalia hii Manyata hakuna ile mbuzi imebaki, ni watoto tu ya mbuzi imebaki ikitapaka. Ukiangalia hiyo mama watoto ile mbuzi walikuwa wanategemea kunywa maziwa imeenda yote. So ukiangalia hao hizi kitambo kidogo tulikuwa wametulia, lakini ni kama wameanza tena ile mtindo yao kuja kuiba kila wakati. So ukiangalia na hao watu si watu wachache, walikuja kama umejipanga. Kwa sababu wakati walikuja kwa hii kijiji walianza kule Kimanjo, walizingira kambi ya polisi ndio wale polisi wasitoke, na pia wamejigawa ile mahali wote ambao pengine wale officers walikuwa wanakuja kusaidia wamekafa hiyo area yote. Aikari mwena ũyũ maugĩte o merĩgagĩrĩra ũrĩithia wa mahiũ nĩguo kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao. Maugĩte thirikari ya gũtacũkia ikinya o rĩothe rĩgĩmainie na thĩna ũyũ megũtigwo matarĩ kĩndũ na kĩ. Nataka tu kuinsist serikali ama kuambia serikali hii mambo na Laikipia North ya insecurity imetusumbua muda sana. Mtu analala leo usiku kwa tajiri kwa mbuzi 100 ama 100 na kitu, kesha asubuhi unakuta umekuwa maskini. Na watu wa Laikipia sisi hatuna shida na watu wengine, na watu kutoka Samburu na kutoka Isiolo wanatusumbua sana. So naomba serikali kama wako na nguvu watu nyang'anya watu washe kutusumbua. Sisi watu wa Laikipia hatuwezi fuga kaunti ya Isiolo twende tusumbuane. Minister wa ũgitĩri mwena ũcio Purity Gitonga nĩ amenereirie gĩko gĩkĩ akiuga thirikari ya Laikipia nĩ irerutanĩria kũhukia njama cia ũici wa mahiũ iria ikoretwo ikĩyumĩria matũũra-inĩ ma kaunti ĩyo. Serikali kuu pamoja na serikali ya kaunti imefanya juhudi kuhakikisha kwamba wameweza kupigana na wizi wa mifugo. Lakini iko wakora wengine ambao wamekita kambi katika maeneo haya na wanafikiria ya kwamba wamefaulu. Nataka kuhakikishia hivi, hawatatoboa. Na wakitoboa kubeba zile mbuzi ama kubeba ng'ombe, na wahakikishia ya kwamba zitarudishwa. Handũ-inĩ ha KO TV, njĩtagwo Iraiirwo wa Wanjiru.